bo o laala o kiin o an o xeta refna geta fitna fo geta ñoowna i ngarano Yosef fa tedu fane a soɓanga ka i mbetwana Yosef lembaame nuune ka i eta ngidma roog fane fi tedlan nana kon koy i mbexeyo bo ano ref Yosef a pinda teduge lalego ine o tere o kon Mariama époux de Marie de la lignée de David geeke no ndetanga no Matthieu 1:16 xan no soɓnama Matthieu 1 fo Matthieu 1:16 donc Matthieu meta commencer tina meta dortina no a penga perandale no saro ferandale o penga perandale fo a peng harɓaxay fo ɓet fo lenga nderala Yosef roga a xolan annin geta xel ina fi Joseph éclairé par Dieu gaga geyno Matthieu 1:18 à 21 mais Yosef a moftina a jaaxɗa namota fi ka fo togo xenten mene roga lultin malaka a lembine ba jaaxe ge refna fo togo xen wo rogo fi inno ten fo kon koy fo xoxof o fato jangin to o fi it neke o fi nana kon koy rogo lal Yosef neta xel na fi Yosef a baxit maga Joseph a qui Jésus Dieu parmi nous donc Yosef oteno ote andu ote gayu Yesu fane andona ote ref roog ndeer in meke koy ɓatale mega andona miñaan mi lemba jango kiin fi no rooga harama to chrétien nange janga o kiina fi no roog nda ko rik roog no o paaxelum roog no o waagum a fexanga o ɓi adama bo a bugna mucil bota jaranin ta fi wo kiina kara kedid kam in waagema fi lakas ga jelna lembe no arab machallah comme Dieu le veut ne rooga bugtinana gene te ref ge andona e ndamanego geeke sax mo ƴaami ɗayte ra geɓma no akar ten taxi ge Ndakaru jaune noir geɗ no apin arab tiya bindel yiidu hen cer saƴu fo ngejang mana arab gegete ye tektina chauffeur mayu o xo refnate xog soɓtan ma lamtango ngeke ndax waaga xamo jangan ge bindana no arab meke mayono den ndeysaan mbager na jango mbata ñangana itam layge ngot kero aɗat a fi'angan lem den ge binenate inna allaha mahana roog sen ndey anda chrétien ne sénégalais merero chrétien no nga jangna a arab mbogerno sax yaba ko yoro ko croanen mi so lem den te pod nene ka yoɓa mbaar wete to daye mene i lembange gene buƴuto lamto yalam ndax andage geke tektina geta refna mayno den anderno inna allaha mahana te refoye rogo hay fo in ra'o rogo hay fo in roog moƴu rogo hay fo in inna allaha mahana lamtin dadka lamit dadka nderne gi a fulim no den ndeysano xa annana bo xan te refu layge ki mamota ngotte o a wana jiga wana njeyma layo mine meke taxatu no saferana mbat ndetalo cooxna in o xutta waagna ref itam kam le mange ngidme yo a paax oxe daawni nana nun lam geeke ten bibal nen in chrétien ge taxatu a ettin ten yawwa ancien testament i lamno lamo retanga ten sil mberan ne saferana le mbel lep soom to we i mbog ten no a ɗaɗa anno lam o lemkanga te injil tawret fo sabour sa feta daka gene mayu a njaɓego ate adwiyo a reta sexne e bien o retanga no sabour no sar xarɓa xay naxik fo a sar ɓet fo lenga ndeer le psaume 46 gonran psaume na te refu in allaha mahana rogo xay fo in ge garna fo ten ɓatno nun bo xam te refu ne andona caaci in Dawda ka mo saret no xire tiya ɗom lool roga damtin bota maaf fañum ra ta moofna
ra'otale mbo roog moƴu roog xay fo in Dieu avec nous, Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous. Roog xay fo in fanene koy a reɗay ga andona yawru amin ani ngeɗe roog ndax rooga gara gen kam den bo rooga regin den ino chrétien ge i ngimey goye o rego lene andona rooga reg ani yawru we to xel e dayno den dong lam banni Israel doomu adama haɓi adama fof fo ta garanu eh bien o rego laga a fadnoxa no a karale Yesu Christa garnana adna Jésus Dieu avec nous et rooga naranga garit nene tig teɓ geeke ta jangina doxne no Yosef fate defane o sera de kate o soɓanga naka ñaxa ñota o jadum ka xoolwin kon koy xeƴa o kiina neewa doole xu rooga roxonna ada xanong nda fañte rooga xoolo a Yosef ga taxna ta waagna dox no Yeesu gene itam a foge no ga andona ka i mbela kinwano ru andona ka i ndofanda o feet Saint Joseph ey ga jel nana Yosef xoxum a daawteyno roog citto ngimo sakku Joseph a reçu de Dieu la grâce de la foi et de la fidélité geeke a jiga pinde tutuga laltinane lam alimbeygoye o serero etlem saxe e ɓoot jige cafde roogo ɗoqan te ref ndigil nda o retanga sax ten pindate duge a jigay ma andona roog ka laynor ka annor in ma e gu i mbi'a wo o yaaloxe wona jalanano in tout ce que nous faisons Seigneur c'est toi qui l'accomplis gaga gay refna no Isaïe 26 12 sa fele rooga binnorna Isaïe no o saar xarɓa xay ɗik fo ɓet fo lenga ndeer no a peng xarɓa xay fo a penga ɗika ndeer Jésus à qui donc Jésus à qui Dieu a donné le sens de responsabilité gaga refu rooga ci ay Yosef ta an wargalum ta a jaɓaña den lam gene fop a laltani ende andona a ñëwana Yesu a aqatnani geta waɗenana aqat a yarani a lalani a ɗad gene fop rooga lalani neta xel inana fi'it donte roog a ci'ay Yosef pour ta waaga gayo Mariama ten a rok ndeerum fo barale andona te yawru narina mbaro gemayu a ndeer ne xane te refu o retanga tan silberan na o soɓanga tan silberan na ka lem oye o tew xu andona ko dam el tafe ko ta o soɓel se o seeqa o tew xu andona ko dam o fud to soɓe rek no o ɓaak no koor kum kando o ɓaak warel room kando gidi ko xel ka roomela kac bora o xon ka gaga tax u bes Yesu a moof meta moof na a waare a yege bo a daxwen ɗatalen yawur we a ɓisiide o tewo xa bet ena ka njalo'a andame kooro xa ndeysan a ñof rek a ƴuf bo a ɗaɗik o tewo xa ndeysan teta ndam yo a ɓisiid no men Yesu a lem no a kiino koor kilifa kelfan ino de o xeeke ka i soɓno ta seeqa bo teta damte i andaygo mo Yerusalem no te ka xela warte laɓil wo koy xa ando te no andaygo yawuri bota ngar ne a lamte Yesu gene kanan we nax ka mbirano ka mbogano de lam bo Yesu lemna ye a lemanga leme ngaƴeno ta ret te lemno aha kon koy wo respectero refro ge andona te Moïse a xablitu a lemanga mbareno raga kon xana fudux yirmande na andona nde rooga gentu to te Yesu Christa lalta nda lek o wuq a ɓafit ma ta fog andena rata lem na Yesu gene ta fi neno xa lupan wina a fiisa fo ngolum malang de bo tiyamin te lem ne wo itam koro maak wo i lamte yo xeke xa andono ten te lem dene o xumu sena bakad no nun fata etna romɓil a lupan watin rata nan ka kes rata fina neka ge a telen te lemo te waxe mawe mbug onge mbarnoro te lemene a
ge am dende dana fo pandaygo andataygo talemene mide war nor kirong mi itam reti nda baba kadat geke sang fate do fano haywete no nana in no o sar bet foddi kandero lan nano felole tawetan mina in Jean au chapitre 8 les versets 3 à 5 geno fop gayma donc a barala andon baralene andona te o haga wa hal e war normalement mariama bo tare so Yosef ka fitne ta fitna toroga lalnoten kon mariama bil to tawarti koge to ge nana lal sande sam yawru andona bo xan ngim rogo fitnoten ge ta fitna noten bo xane ajiga win maywa ngimerne mariama ge ta reftina neta nyottina rogo fi noten iyo gene mom jetay falakaso andona njinga odawum xan indak widote nda rog a dimle a Yosef bo ta damti a damtin bo ta tax bo Yosef hom a mutlo mariama no ab tabartel abil to daye maga Yosef hom roga damtani bo oteno tarok nder Herod fane bug ina warno ronga konga fo Yesu fo hom nono embetan wano l'évangile ra Yesu anyotena ndeysan tajig win mak yalo anwa mbaftinen batan angara lamta ogole rimena bo khoruma feñ asaman ra Herod nanana ka did namo kino fe wag onga konde nduluñ asoga rimel ajig daraja ajig maqamana taxna o khoraba fit asaman bo afeñ bo yal anweke ambafto sax jam e kambi didan o goleke reta makka xana ka jab ka places maga ta xebdu pour xacha xaqa fop wen defne no meta jigna a ambarelo ndendero ngene mene roga lemtu Yosefe jufi fo jaayo ngeno dasko mene tagar foten Afrique mene in Afrique ge injige go gaay ngatina gaay yottine akan in lam gena lembel réfugié xane Afrique fo xoxum amosa abrité amosa yog Yesu Christa fo yaum fo fapane andona teta andan oxe andona teta doxni ge mugera jigna xane win ka mbaftama a dasko opinion ale belo réfugié basil tedune amosa ref réfugié nda mamota dasko kam Afrique ta garido a dasid no Egypte kon koy mene ingid mato yalla to andoye ajiga ge imbi neten dadale gene taxay gu imbi xane l'évangile ne a xela aduxte ide to bo ando geke mamota xatte ten bibel ne kon koy inangate landa Yosef xane nu nga egu fop gi garna foten rog moju tiye ne wer imbaga ngid mo meke sax o labe xa andona xanum ne gonum o labe ne abe Alphonse Biram Ndour a jiga émission na ta fitna de ta mosna fi no émission genten vraiment alayano Yosef fate do fane falay fa mosu a tekete a tekta mosu ingid manote a pax mais mbaktit ke no ma indo fande o xew no kino tedu te refu ndis no soxla in ndax o yal ma waga damto in no soxla in Yosef lam winte do kanan wena ko kino kin kaji geroga doxni nana Yosef fate do fane o ge anga le 19 mars o xew xodu mol no ge anona roga doxna neten maga indefte kom o teno xarefna o kor Mariama le 19 mars soxla ge defne no basil fopte indi sana o kom lamate non taret no yal basil nda koy boy ngane no 1er mai o andona ka pape Pie 12 a jangena fi ino a dafo o andilor no jajal we fop ga jajal we fop ngalna lalato le saint patron des travailleurs ge imbag na ngado Yosef xane terefu ko rek rogo yalla o xorafna no calel ino ngadango o damtente calel ge mbaga tedo calel ge mbaga bisinno o njiriñ to tagay denne ta haltina
in we ngeɗango ten itam deftino no ndimle ne andona te ndimle ogo Yosef fati do fane reta ñowana adna i mbaga ngeɗano itam we ando ka mbaɗa calel to ge afulero den ciñra roga ci'na den yiif bota mbaga njango a mbaga aqato ge taxna ta mbaga njalo opiñ to rutange ne calel tam calel gene mbaga na calel ga ngesna calel ga jigan ne den njiriñ lam tigo tigre guge ona rek ge mbugna tete fu jiri ñox fo jiri ñet kon koy gene soxla dik gene an defay go ga anone mbaga ndi so deno o rog ndefte no Yosef fati do fane no 1er mai ngaɗano wena njala ngaɗano yitam wana mbaɗa calel no barke ne roga doxnina a fi'in no Yosef fati do fane yasam to dimlo inte a ci'no in na barke Yesu Krista o yalin otono xena ñowato a maado xa fo yiftodule roog fa fane yitam roog fa leng na mos bo mos amen nda jetay rek a maada yoqa o ndik garbote pam pangan no nuun